Na nonda wata ki City Veni Raturala and Radio Bulandua Wata, San Francisco. Me kochi kianda watabai. Sangani dau data, sangani dau kua. Na tangi mo dia ke na ia simboi awa ni the kauni tambua. Ni sambula venaka kinda boy kenda tiko na nonda bata and singale wenda indai. Ningi sanga isibi ngona tini kandua and 5 miniti. And sala ni kakambura kingo ni radio Bulandua Bata San Francisco. And sabi bukan bula tagi tiko en ni bula venaka na be bono nga Indua Bata tiko maikina ni warongo tiko maikina. Nangau na mai San Francisco sa sibitale tiko ngangona ba na ono na miniti na rongo tiko na itutuku e so na ceremony boka maruta ikina ke na iboka tangi na tini karua na kaloko na itutuku na nonda banoa na itutuku na be sai burubura na itutuku ningito ke na itutuku ni raki na ngau na mandangango dau maka na raki suba dau maka binaka tungo na raki suba munde binaka tiko na dangi
era vito so e ki tiko na turanga na marama era sa ngole ani ki vuli na nonda lalai na soli ia da sanu ita tiko ni tato so vina katale tunga na taka ka na ndui ngau na nga endo no makikenda enda be bono enda bo rongo tiko mai kina enda singa ena noa enda be kinda ba kina na isibu ni nonda ngau na ngo ka lebu sarana i tukutuku enda baka soko muna kina lebu na i tukutuku ni baka vina vinaka ni baka nui vinaka baka lebu kaya tiko mai mata manoa lako sara tiko mai waga mai New South Wales e ngole sara tiko mai Piritania mai Ingilandia kaina kini taumbi sara tiko nouda ena singa lebu ena noa ngau na viti kata kakamura ki tiko yani kina kata be baka maruta ki ia dingo mitiko sabi se mati tiko kina ena singa lebu enda indai e ana be kaina tawana tiko na mataini a wango ni nonda baka rongo me la kia dhabata tiko e nina singa lebu na tini karua na kaloko, tini karua ndoro na ngau na viti. E anta sana rongo da tiko kina na nonda i tukutuku e na iulu tanga ko viti kei vura. O ana i tukutuku e soa e na tawana tiko e nina nonda i waseni ngau na ngwanda sabi i boka mbula taki tiko pinaga boka lebu kio ni tiko e na pono ni takataka so ni be ngaravi tiko e na be pale ni mbula no i taki ni singa ni mbula enda indai do telenga na singa binaka ni nonda be kinda waki ka boka rorongo kino radio mbula dua bata. Sa sibi tongona tiri kandua era bitu na miniti sibi na ba era bitu na miniti mai San Francisco era singa lebu enda indai sirondo inai mbore siromayo salote sa kiu sambuli toko. Bong ini kuat, nambong ini kolombeka. Medan dui kolok yenda, opo embera esengana kena. Bong ini kuat, nambong ini kolombeka.
saki buli toko siro mai o salote siro dono na imbore to kangangure longani ngana usuri ngalo ngani na imbore ani e liu wala ilai e borongo ti mai kino bilibo e na singale wenda indai na nonda ngau na viti e borongo ti ko mai ndawa samu e na numiti ko kina na wekandango bilibo na bulango bula benaka matagali ni bula benaka da sandu bata ti ko mai ya dola benaka dola benaka Joshua na taro na balebu na barono man roroni kua anda rongo man ando na sere makaongo na sere ni simeli longa na sere ni dina liba ona meresia mira ni katunrau lima matiri lima ona meresia Masongan, Nuri Maina Soman, Ona Meresia, Ramanaida, Matakaka, Ona Meresia, Sandona valebo, Saserna kenabo, Ona meresia, Rama ulundamu, sakemu idamu, Ona meresia, Nayangona soko, Mandelu tukoto, Ona meresia, Iwa ilala, Mandrai bakambata, Ona meresia, Dua tolu balima, Ona meresia, Ni sarango dana sere makau ya. Ona meresia. Nor tau mata sere na kanta mai lomai viti na anu anu turanga mai ngau. Lebu sar nandina. Ya endan dua pata tiko na singa lebu indai ke ira na kanta ervi ngara viti ko ene pei nimbula. Dua nangon mai leo e bogaro rongo saratiko mai Canberra mai Australia kena kim bata sarnan raki. Io ena pai batu kina na sa mai Canberra na sa no Victoria na deba ke New South Wales bata ke na be bonua bolekat Francis Bulavinak na bole bunan do bata tiko mai na singa na noa ke ira tale sona we kanda ran do bata tiko mai na singa na noa na non dai waseni ngaunango na bata en dua anga i tukuna tiko mai na totoka ni sere e rongo de ni sona sere ngai rongo ta bokan dua i ngori rongo di tiko nga e na radio mbulan dua bata kei na non da bata e na singa lebu en dai oda noma ni rawa ni inda bokale wato kana be ka en ta kapa en singa ni kua e bokatau en raki unanga i bonga ndia o takatiko e ni boka binaka na tini karua na kaloko na singa lebu ni kua e arota tiko na lima na kaloko e na ngauna mai San Francisco na i tukutuku ni raki e viti mbula saratiko sa soli tiko e na i boka roni dangi kaukaua laki a dhaba saratiko na 5.5 tatamba ki na 1.5 na knots na kaukaua ni dangi toka lau dhaba na be imbarabi ngo teka u mai singa toka ka e adho mai ki na bua i suva na mbarabi kei tai lebu ni singa
ngole tiko e ni ki na e sana waka turanga e tolu da kaunro me bua ke maduata kau tikenda tiko e ni ki na bula ni dangi soli tiko e ni nei waka roa ni dangi kau kaua rauta mandana siwa dalai toka ngai barabi menta waka dangi toka kina en be bonua enda tiko kina en singalebu en taidai soli tiko nei waka roa ni dangi kau kaua en dinanga ni dila kata pinakasar tiko na singa ndo tani saranan rakini kua mai na kena en dando numaka en nonda bata en singa en noa bebe sa utongan rakia bakakina nan rakini bula so nangau nanda marau so nangau nanda rarawa so nangau nanda binden rabaki so nangau nanda bitangi laki yang gori na ibala-balangan imbula and kila ni tarai kenda tiko en bingauna Ramadaman David na tuku di bibolingo and nang ile sutelemai en nonda bata E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tō na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Dren na tō beto seaki. Erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voli. Rawa sara. We tartarngayani na telefoni diwa 21 saivarua merto wakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 saivarua. Erto ngarapatalangan kenale wakasuburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemandawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemandawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nonroto specials and loma ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandray pai kaya na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil na ito tayo, katil kabitu ni Akostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palinai. In time sarangan mai. So dan kali warga tali tunda warga. Ko tunggu. Kau saya lo dengo kami bilang. Iyo, o ya sarangana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duanga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Na nonda bata kay City Veni Raturla. Ele wabia utuna depa mai kandabu diria wana go baka nanu dona marama no na bulo keria umai en liwabia una tokada una bala ke kandabu serne era masita manisau ya umani sini raidara una serena singa na noa eso se mitaka ramandangan na kena go virtu na bonga ni wa ke inda beta tambu ona bauchini na horondo mona na somi na buni sani marabu tuna tomba rangoli na bulo endela ni machimada na sulua na sasalu hi mino ni vinga dirawa na ngani wa ke
Ia pinakapagale pumbulo venina. Milapagale pumbulo. Pinakapagale saratau na andua bata tiko maina sama tiko maini bula pinaka ni bula pinaka. Wanu ini pinaka tiko ni ana singa ni kua kena itapi ang karabi raokina. Pinakapagale na nomuni sama tiko mai. Erisona kanda era tau tiko ngango en dua na sito e bola kai suba na sito ngona extra e tiko mai kauni kuele ratu na numanga mera tumbo bota itelenga en singale buenda indai en nonda I wasininga unango ninda wakasanga tiko na nonda itukutuku me nangai rongo di malua en singale bunikua na nonda itukutuku na nonda panua ibiti ya da baka bina kan ni rasa matiko mai na wakanda dua naturanga e rajes e tukuna tiko moko e nanga una rongo dakina na serni saki usambuli toko sirundono na imbore ngai tukuna mai ko akira wa ando tiko wataki saki usamai kortongo mai nanronga sanga una makau sarambe kawa dua saranga una sawo timbaleta ni oti sanga ila kosaki sanga ngoli Hawaii ala ibe boga maru taki bolikina na wakandango adoro ni tailebu bula benaka to saya to suan dombui benaka boga lebu nan dua bata tiko mai ada singa lebu indai enu itakini dau maka tiko nan raki dau maka telengana taka kena itabi entang karaba tiko nomuni na randini vale ke kemoni na tau mati tiko na vale ni bular boga benaka tiko mai era bono numi tiko mai New Zealandi raboga bula tiko mai kina ndua na ilawango merata umbo na numi telengan o saki kalau mai ra kei rato na nona ilawalawa rato dua bata tiko mai bina wale saki na bina numi tiko mai na singale buenda indai ito so tiko na tabi bunga marota kengona na mundo ser kemoni keda na dua bata tiko mai na singale buenda indai na no muni serengo me kauti kenda yani kina ngaula ni roma itu
Rembeka ng wala ni Kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sen drakin-drakin beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima manione na kabili buko lulu bei Kemando e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bei Kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenta to ito iti, kanay buka singalebu siya buka kabi, may buka na buka sakera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nakakil nito tayo katil kabito ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamagat nga ya, salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertong ko. O saya lo bengo kami binaksa. Iyo, o ya sarangan buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga nisa ang baki rowo tina policy. Text mai kina wasai walu ba dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Hoya na wasai walu ba dua tolu walu lima. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos sa tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Na karitoa sa wada badina na kani kana. Kaya itigo talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa ya na pani mandray pai kaya na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritir to sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda vata-vata, kay City Veni Rotorala.
E binak na no ratong daw din binamata serengo yang baleta na mon ni rangi ke na rai ni sandre o malolo e na romo ni singa mai na atu ya sawa balabu tola binari ke na mo na bimbulo rai atu na wai tom na singa lebu ni kuwa ni bula bina na kando ni dua pata tiko mai na singa lebu enda indai e na ser ke sawa enda rongo da tiko enda rongo dango e na ser makawa ka da baka na tiko kina enda pe indela ni abu enda teka buna enda singa lebu enda indai na non da rongo ba na da kaunra bua maduata na indibi ni asana i tolu ka toso tiko mai enda ngole ki kantabu liwa bia utu na tepa mai kantabu diria wana ku baka na nanu enda sa rongo da na ser ke sa anda rongo dango na ser ke tomberua liwa bia una dangi ni pe sau timo di nguda ke ratuna nona ilawa wana tomberua Island Serenaders.
JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kankana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dunduan Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nakakil nito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamagat nga ya, salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan may. So ang kaliwara ka talaga tundawara. Kuwertong ko. Au saya lo bengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serangan kori. Sono ngona santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singelebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalaw baga singelebu siya baga kabi. E baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti. Kanay baga singelebu siya baga kabi. May baka na baga sakera. Na sui. Ikataw teke. Roro baga lolo. Kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Sengan dina ni karaw-rawan na daka-daka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta takatuna bengarabi. Oya ketu na kento kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kendo to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau. Dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento. Merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kenalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonda to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala. Hey,
pinawale bunu dua tu mai singa lebu ndai. Nda mga tikunan raki na korturanga suba na nonda banu IBT enu itakini pakatalenga kina mai keri sana bola kasarati ngori na lima na kaloko mai San Francisco bola katalitunga na tini karua na nonda ngauna IBT na itukutuku na nonda banu kina sibe sai burubura na tini karua na kaloko bukan buletiko be inoke na ilumu mai Campbellfield mai Melbourne mai Australia na lebu na sematiko mai ke mundo na sematiko mai New Zealand Aotearoa rato bororongo tiko mai kina endo na ilawalawango rato samba di wawa to ngo na singale wenda indai na no rato arwara katale to ngakina na no rato serre bina ga lebu na dua bata tiko mai o tukana wanga bata ke irato na no na ilawalawa rudi naga boga lebu rudi vere na boga rorongo tiko mai ke muni na wakanda na dua bata tiko mai na be bonu eso en dua na wakanda boga rorongo sara tiko mai Mongolia saya wasara na bonu tiko mai kina na lomani le kutuani ne malio ni matani tule lebu o China bata ki Rusia saya wana radio bulan dua bata enta boga rorongo bata tiko na bata na singa lebu indai mai Melbourne mai Australia listali ki Australia Rusila bula benak na kanda rabo rorongo tiko mai Melbourne mai Perth mai Australia enta boga bina katukin na be Tom o yo Tom Gina ia benaga boleh unan dua batu tiko mai Phantom guran tiko kiri tisang dua batu tiko mai kena mai Perth Western Australia na singa lebu ni kwa o elibereti simolo reisuni mai Matamanoa bata ki ratu nanona ilala o Moses uling burotu Maraia Singatale o Malakai Rostova bata ki Gabi yang beringa den desa randang erong na tango dona turanga kilele na tambana ni ba kaututuku era non da banua era singale wenda inda me kautikan da tiko yani kina ngauna rongo tukutuku na tini karua ando morato na lawa ne Cyrus Singh Garnivalu mai mundu mai koro na seni betau kula ye longu ko mai boroka bandua Longo como arboro cavacandua na nomu da lomba niau dai kalama e matamu e venga una sai na sara di comau d'un rubiau Ilungai di kaula kiwewe muli Kona wa raki alti konga Auna lesu galeani dalomani Benarula velomani Konga neve singa kedenga iko mosa kawa kaulidiau enda seau ninda sotawa na marau Kami la ni mula undonu maka Yewa daurawai wasoma No mube tumberiau namasulaka Bulan balau marau mokalong Mengarutiko velomani e venga una
Aloha sara ni nui oti no darumula. Yena, elai hura-hura. Longu ko mai moro kawakanua. Tau nomu, tau loma, loma ni au. Tai kalala e matamu e venga una. Sei masara ni kumau, nurubiau. Diungani kaula kiwele muli. Kona wa rakia tikonga. Auna lesu kaleani nalomani. Daruna velomani. Tikonga Ebe Singa kelenga Isambula benaka, ai tukutuku e na nonda vanua ke na biasa i vurvura, na muria na i tukutuku ningito ke na nraki. Sanga inreti rao mai da kau e na anu anu fulanga na manua ni viti na RFNS timo pua mau. Rasa edo na kena bi bangangai se kasa bagada na manua ango a ta mai Australia ni sengai mai bula rua tiko ngai viti sa kasa tale na da kau mai fulanga na loma ni bula sa oti. Mani edo na kena bi bangangai sa bugarita ki mai. Na madala ni beibanganga ioia, me baleta na kasa ni manua na pua mau mai fulanga. Era kaya na daw ni bangandindike na matay walu ni nonda banua eviti. Ni ambalenga be reto na kautatiko na wanga batake koe na daw nila wana commanding officer. Ka liu takatiko na matayan rai na ngauna ya. Kaina kini satunga na ibagarau. Ni takataka. Ni randoni e sona ngauna baya. Satu na kena i warau. Atu talenga na iaia wanga ka rawa ni weibuke na kena wakauti na i tukutuku ki weira radidi waka vengarabia wanga me rabaga rau kina. Ia kaina kini abu sarangai na baka wele. Rato wele na kautatiko na wanga na manuango ka bugabuna na kena kasa ki da kau ka madlawa tolu na nona tanga toka i da kau na wanga go. Na RFNS timo pua mau na manua avo unduo e na matai walu ni viti kei na matai walu e wai sa bangareite ke mai ni sana oti na bei bangangai rasana ngai kadibi mai o ira kara benga rabikina me rangai madala na bei kai mbaletir kai na kinga mai ni rabaga wele non rabaga wele era bugabuna kina na kasa ni manua. Sabangan dono yan ano ay na palimenti na tumbo ni Ken Raisau na nondalewe ni palimenti. Ele busarati ko na bagaleleo ang baletan na
na bai bagandonu ingo ia sa bagandonu mai noa ni sana tumbu na ken reisa ungo na presidenti na speaker ni parliamendi na prime minister ke rato na no na ibuke rato lewe tolu bata ke rana le rua sanga bulu bakadada na lewe nimboseado na cabinet o era bengarapi na tumbu na ken reisau tumbu dondo ili una ken reisau ngai muri o era ke na bengarapi baka matani tu na be ministry era bengarapi kina kara se sangati ko mandana tumbu ni ken reisau na lo mani bida na mbakisawati sangati ko ni rawa ya na madala ni mbose na no na parliamendi ni sabakan donui na tumbu ni ken reisau na lewe ni parliamendi endarangai be tala no takatiko ya ni muri na be kain baleta na be bakan donu ingo era na numa tiko ngaiso isanga ni dondonu be se te tumbu manda se manda ni ambakirua no nan rabi ngarabi kasi lai sar na kai rawata me baleta na nonda bonua kene yuti na nonda bonua tauda na matabile wai na nona lewa bua na buni lawa sabaka dengu Sayad Kayum ni nangarabi ngai biti la kikerea de rawa ni ngole tali ki bonotani me baleta na pingarabi boga buni wai na pingarabi boga buni wai ngandre pa sanga niti ko ibiti ya rawa rita ka mena kenanda usenga era sati ko ngona kenanda ka rawa ni taka ngana be kain baleti Kayum ena nonda bonua sanga so tiningan rebekina na lako ibonotani o Kayum se bile waiti ko na ngau nango en buku ni i beika na numi ni na beita kikina na matabile wai baleta na nona abandoni me tumbu na kenisau na liu ni be dingi na supervisor of elections sa bagadengo Mohammed Sanim tukuno Ayaz Sayad Kayum ni asa tumbu na kenisau kasama ni baga tumbu ra na ngauna ka tauratiko kina baga wawa na itutu baga prime minister baga tawa na bulo tune na mbaki rua nondolu rua sanga bulu ka rua era ka beita kita lenga kina na matabile wai sanga ni dondonu ka sanga ni tuwa na kaukaua me baga tumbura na kena isau endo na baga lesi baga matani tu ni satu na kena baga rau ka tu talenga na be matambo seso me rangai baga tulewai na be kain baleta na kena isau na lesi baga matani tu Oia na nonda vanua, kina vesa i vura wakarita ki mai ni rasa eado tiko ea ningo ki Washington DC, na koroturanga ke Merke, na leo ni matambose ni North Atlantic Treaty Organizations, se na NATO. Era lako tiko ea ningo merla imbose i Washington, kan dondone mena liuta kanambose na presidenti mai Merke o Joe Biden. Ia sabi tala nota ki tiko na loma ni madongo na be kain baleta na presidenti mai Merke ke na ituvaki ni nona mbula e raka ki na sono nona lewe ni sokosongo ni sandondone me sa tuvaka tiki sa ngui leva sa pakai ata mai ka sa ngani tiko na itutu baka presidenti e me sa ka ko talenga ni tu na be dingi ia ena baka samaya ena ngai baka tobole ena madongo ni saya dona mbose mai Washington DC bera na liu mai na besa i wura era na tiko kina ena mbose ngo ni songo ni be matani tu ena boli ku ni wura na North Atlantic Treaty Organization ena ngai le ki madala ke ena ngai le ki ndike bisarakina baka madala me matata na be ka imbaleta na presidenti mai Merke na mbosengwa na no mene na tiko kina na liu me na be matani tu mai Europe ke na boli ku ni wura ka wili tale tiko ngakina o na prime minister vo mai mbola tangane o ko ka ngai bi sosomita ki ngani en ndo na ngau na leka ngo sana tiko tale ngakina o kia stama me na la indova ta kira na be matani tu mai Europe en mbosengo wata ke ira rangole tiko yani na be bonua na Pasifika ko ira na isema ni liu di be matani tu na wura
ka ralewe ni mbosengo. O yana i tukutuku ena nonda vanua ke ina via sai vuravura. Endua na i vagaro ni dhangi kaukau e soli tiko yani ena nonda vanua e viti. Ena ngaunango ka vagandeita ki tiko yani na i vagaro ni dhangi kaukau. Membaleta na wasa-wasa ena baravi mai singatoka. Mai nabu astuva rewa. Tailevu. Raki-raki asawa. Kei kandavu. Ka na wakakina na vianu lalai vole kata. Ianu da vata ke imbenga. Na vevonu e so mai na voliku. O tave uni. Laulo mai viti. Vata ke na vianu lalai. Dikombia ke nangele levu. Na tokalau ke maduata. Na deva ke imbua. Ke the kaunrove. Soli tiko eni na ivagaro ni dhangi kaukaua, ni na mbula saratiko, kala kita tamba na tokalau deva, mai na 5 ka 5 na nota, na kaukaua ni dhangi, na tatambayan ni kina ono 5 ka 5 na nota, na sona ngauna, na veiva nota le so, na nonda vei mbaravi, vagarau ta toka nga, dina ni mbula toka, na tokalau deva, ka tatambayan na sona ngauna. Bora sar na wasa-wasa. Sangan bagan rakibina ka ningoli, da sa te toka man tangai vale ta toka ngai na koro ta waraka me binakanan raki en tangai ve to soeki kinang gito sa bora ite ke mai ni to so binaka tiko na roto wa warau na non da timile tini kalima en soto mai Santiago en mado katumai rona vengen rabuki na kina timin New Zealand na All Blacks na timin ni non da bonua na Fiji Water Flying Fijians, era una sota ke na All Blacks mai San Diego. Ia ena madho mandangango, ena bongi ruanga maingo, era una sota ke na mai na Eden Park, mai o Kalandi, na timini New Zealandi ke na timini Ngilandi, ene karua ni non rau wengen rabu ni walata ke bonua, na singaboga raua ingo. Era sota tale tingango na vei timi lelebu ena non da pura-pura, mai Australia tiko kina na timi ni Welesi, mera una sota kina Australian Wallabies, ene karua talengani non rau walata ke vanua mai Melbourne, ena mua ni madhaongo. Mai South Africa, ngito tiko kina na timi ni Islandi, ne karua talengani non walata ke vanua ke ratu na Springboks, mai South Africa, ena madhaongo. Anda raida mandana sota lelebu eso, kanga e bangan deitaki, ai tuba, baletira na timi ni rakavi lelebu na nonda bonua sa namba tini o viti. Na timi ni viti sa tiko sara, ai tutu ni namba tini, na bura. Namba tini na timi kau andua, na nonda bura, na timi ni viti. Namba dua tiko na Springboks mai South Africa, na timi ni Islandi e karua, e katolu na All Blacks in New Zealand. At tarava tiko ni o Varanise, tarava sarani au Ingilandi. Australia, sarawat toka na tutu ni namba 8 na ngaunango, ia baleta nan ruka ni timi ni Welesi na madho sawati, sa laki namba tini kan 2 kina, sa may namba tini na timi ni viti. Ena gaibi sa umbeka na dua na ngauna leka maingo na ituba ni sawati na balata ke vanua, kay na non ranggito, na vei timi so era vei sikutiko na vei vanua era ngito kina na ngauna sarangango na timi leo ai viti era wagarau vinakatiko na ngauna ko sabi vianda makatalenga mai nan raki na non rato idili mai Varanise ka rato bulan vinaka na zorovo sa nuita kitiko nganang gangani masu era keret ko ngamai na nonda masu na nonda vitoko ni ke na nonda boga nui vinaka ni rato na laki tango maka ene katolu ni ngauna na metalikola ni sota ni Olympics ni vura sa tiko raongo erua na kene katolu era to na sanga mera to lakin reta mai kana te bura sota ni karua sanga bulu kalima ni singa o viti ra una sota kene timi ni Uruguay ena non rato tombu ena tiko talengaki na timi ni Amerika ni Merke na US Eagles ka rato na gai sota ki rato ni tauke ni rara na timi ni Varanise ni katolu ni non rato sota baka tomu ni katolu ningito ena sota baka tomu sana gai ngole viani na quarter final na semifinal
o viti na numini na tiko sarani na final e sengolenga ni tiko na final en reta talenga mai ni katuli no na metali koula mai varani se na sot ni Olympics ka sa tega bu tiko kina e na ngaunango ke mani na turanga kina marama ngore ni tukutuku e no nonta wanoa na be sai burabura na tukutuku ni raki ke na tukutuku ni ngito e na nonta wanoa e na singa lebu en dain na ngaune rongo tukutuku katarava en aua katarava e na dua na kaloko e sa ono na kaloko e na nomuni ngauna mai San Francisco go na radio bulan dua bata ke na nonta bata na nonda bata-bata ki Siti Veni Raturala. Rorongo mai na wale si e na mongi hale me buke I me rongodi kita beuni na tenge Sokogoli na latuleku na tena mongi medigomi Veisa una nona kosi udu me ako na tubaru e rausa di rimatamo JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana non rato specials and na lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bunga tale.
Go na JJ's Food Shack, View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Erotal nga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in doon nungu life insurance policy? Nakakira na ito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamaga siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time saranga may. So ang kaliwara ka talaga tuntawara ka. Kuwertong ko. O saya lo wag din, o pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga, nisa yang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy, siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serangan kori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ki, kanay baga singelebu sa baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may nawal na kaloka na mataka, kinawal na kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bimama niyo na nakabili buong lulu bay Kemandoy, California, bimama ninduwa na singilewu ni Lotulewu bay Kemandoy Viti, and a radio bulando vata San Francisco, may kauti kanta vata mai. Nanonda vata, kay City Beni Raturla.
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Na sota ni rakabi, na touch rugby, sana boga doritiko en ibona numini Fiji Day. Yani sata kakina na registration moni boga fomu rawa enikina sandola tikongo. Ai usat kuna roma tanga ni na idobi o na touch rugby mix. Gona do robo ke na ngonelewa turanga semarama. E lima na rau nandola. Bata ke na tolu na undolu nandola. Na timi ni turanga ni darubo se ngonelewa ke pakai be waki menda be durumaki yo na lima na rau nandola ka tolu na undolu nandola na idobi baleta na sota ngo. Sonoma County and Fairgrounds my Santa Rosa. Na sota ni Fiji Day nagala ki boga dorisara na katini kandua kin katini karua ni Okotoba ay na namuni registration mesa ngole rawa ni go marata bonda bogan deitak ni dasa tiko talenga en sota ngo kanda sa nanggito talenga kina na registration mesa rawa ni go. Vorrei che mai en radio bulan dua bata ni no mundo masimotoka ngon kachi rugby ka wash me to konikina na no mundo ilagola koningito lima na timi en ngoletiko en ilagola koningito go ki Utah en like pitu ke nei kawalu ni singa kana numitiko kina ni yanga mo ni beitoko ni kina baleta na sota ngo na no sota na kachi rana luvenda ngito rakabi na saba motoka sa lago tikongo me rawa ni komunikina endua na sende me bondo kai bolin renga we re sana ngole tiko yani en sota ngo takere itu kona non dabe to koni en non rasa sanga na luvenda na ila ola Kongo dasa me boga matata takinga ni na non da solebu baleta na Fiji Day na tungalala keviti en na boga doriti ko mai keri en bakingo sa dabuta tiko yani ngori na katini kandua ke na katini ni singa ni bula Okotoba. Sana laki boga doritiko kina na moni sota ke na solebu ka nuita kini itu talenga kina na be kaiso binakati ke bakao ningan reba me dua na moni tebeli ni voli takimbek dua na stall moni gai be bosa kita kaya ni ke irato na didi bogatiko na songo ni Fiji Day na la isota ni kina en buana numi ni tungalala ke viti vitumbe kanan rau nandola dua na tebeli ke la ibolita ki kina sona kainda na numa me la ibolita ki ani en singa na singa na boga idoritu kena na songo na bula Okotoba na ika tini kandua kene ka tini karua ni singa teka busara nga ika tini ni singa kene ituba boga idori bata tiko nanda solebu na polipolitaki na kana mangiti na marau bata ke nangito ado sarraveira na luvenda na kachi rugby sa ado tikongo na kachi rugby kawash mera saba motoka toka kina na luvenda merawa na ibondo kena iduru ningito na ngauna ni songo.
senga sara e adoni mula Muma yambe mo Eru kubri mula Ore tale manda Nongu salusa Bemba belu lamu eru kumiwa Pausinamo Mama mama soki ane amala Kalo kalo Iponi maramu Ini nongu sere moku adire Samuna Kina nogu koro nogu Mona veiria dia e manua Mona veiria dia e manua Mona veiria dia e manua Senga dina ni karaurawa na dhaka waka caregiver. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tōna senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 2131 saibarua merto wakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kenangona totolo tuatua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 2131 saibarua. Erto ngarapatalangan ikanale wakasuburi ani nanomu yaya. Mai na nonroto stoa kina nomu mate ni katumba. Nongu chisu nongu banua. Dorongo na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemandawe California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemandawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongoge ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack. E tiku kethi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nonroto specials ena loma ni madhawa. Dau tamba ena Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kei na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda vata kei siti veni rotrola.
Italiana lua, taura nei vola, sa pasirawa. Ta waka vina vina kawakalevu, ni vina kawakalevu na sema tiko mai, na singa levu indai, na non tangau nei viti, sa o tito kango nandua, tolu sanga vulu ka vana miniti. O eru sanga vulu kan dua na miniti, men dua na kaloko. E dana kai rongo in tuku tale nan dua. Ve rato na wekanda rato se tiko ngango, rato se wara rongo tiko nga mai Camberfield, mai Melbourne, vina wale vunan dua bata tiko mai no ke nai lumo ke rato no mai lawa mai New Zealandi a Aotearoa da bukan bula tiko ni vei tila bula vinaka tila langi ni bula vinaka no bula vinaka talenga tukana dua bata tiko mai na wakarongo na singalevu indai tiko ni Saravanua do daga kina kaina kinga mai ndo daga tiko na ndua na hotela Ruthi Vere vina ka boka levu na nomo ndo bata tiko mai ta boka vina ka tiko kina mai milolo matu ni na kamuni ke ni tiko ngori ve bonua so oni boka tundalinga tiko mai kina kaina ka tiko mai ni rongo vina ka tiko ni na sere yo ta nuita ka ni boka tiko kina ve kemuni na kanda ni warongo tiko mai Matamanoa nei tiko ni Saravanua mai kia o mula vina ka Libereti Simolo bata ke Mosese mula vina ka Maraia ke mundo na wakanda na dua bata tiko mai Mataika mula vina ka ni warongo tiko mai na singalevu indai sere nei semi ngoneali ratu semi ngoneali na seni waka ni na samam bulan nova sabang boi na serengo ia en domon ratu makawati ko ngana ilo ratu walangata na lomanin Buddha na Vindalama.
O bwana numati kona serengone se mengone alike retuna sedi wakani na samambula. En ngau nanda duru mati kongo kene be talano ani Me volia back and do nungu life insurance policy? Ebo el ngati mekina na serengona lo manimbuda na bendela na be kemuni na baga ngata kingeleti ko nang onangona te kakana raun na kakana dina. Ya na dori tuku ngona funeral funding se final expense coverage wala itoka nga mai baga rau ni se singatoka insurance life insurance tiko talenga kina na ilabo maroroi na savings e rawa ni gaila ki tarai ni sayamba ki tolu na nomo policy saumi mai na claim na lo mga ni rua sanga bulu kabana ua kesa yamba ki rua na nomo policy gai yazo na lenga saumi ke den claim kebaka saramadanga senga itiki buwalenga na sau misaya zona lenga ya na waraki na ibola bukan dinan ni mate na death certificate bagarutak nga na death certificate ni kwe ini sua sana rawan ni ngoleani na makala na sau minga na claim kebaka mandanga lakiado na lenga enandua na banua se ado ya ni eviti ka saumi mai keri by San Francisco en rawa ni ke kasama ilenga ni eviti e rawa nga ni ngarabi ka rawa talenga ni tauri na kene bota sa tiko na pepa se senga na pepa ni tau mate en rawa nga nindua na nomu life insurance policy text mai rongo dana namba vasai walu bandua tolu walu lima dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai gori na no funeral expenses baleta na ngauna enda sa ngolekina na funeral funding wata ke na final expense coverage kena tuku ya wakarau toka ni se singa na banua. Me volia back and do nungu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 au sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palinlay. In time saranga mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongo. Au sala ro bengo pabinaksa. Iyo, o yasar ngana buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duandua nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu bandua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa e walu bandua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yanra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy simbang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kito sana berata ini baga singelebu, kito sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, e baro te itu baga manggo sangai to toka na buno ni kana. Mai na menda to ide ni ki, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te muteke roro baga lolo keina vida tale. Gira ramo klana meni unisi ngoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tino buko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programo warotaki.
mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vi mamanione na kabini bugu lulu bei kemando e California, vi mamani dua na singilevu ni lotu levu bei kemando e viti, and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala. Sawa kaya makiniu sota bolitu, tangi na moku kay na mula bubu. Maiwa suki au tu na ngongu itutu, miutinan rato na ngone miu na vei susu. Isang na peni au akila, tamata rako-rako makaturanga. Sama iwa suki na bakailala, Muno na lasa kitong biutunga. Bebakaraw mo kaniya kabisongunga. Ratotangin ang onin biuwang alala. Bongin ninon mo ratong daw kila. Isa na na tabanong udala. Baki walu-walu mikirisi masimay, o tangin yuray dinirato nalalay. Isa turang natawanon rato udala, merato isuluman na senga tu nakakana. Dia kabisonu, koe ano may kivale, ratotangin ang onin bagi mo kutale, sombole ipeni nadawa nong hudala, mikau mai bei na isang nikakana. Mataka bakemel kau kibale ninggula, au remudi rato nalubemu yang dundua, sana miu bekanong bale bakan dua. Isa leiti ako singay ang makirua. Toso mai memito sana beta tau, ko lumatua mo susomi takiao, romani raw na ngone melbaka takiao. Weni nongu boku sana mai rawaiau, modeta mai meme au sana liulo, samberana tangi kei na bei kaeso, isa leiti oba no vitamini sevo, serala lai na ngone au sama lengango. Kumai tangi toka esani nongulonga, nomudala kede pini au sabo sota, nongu yala yala au nandau karona, kimbulu sekilangi au nandau maroroya, nongu yala yala au nandau karona, kimbulu sekilangi au nandau maroroya. Nandamo i seru-serevi, a lorovo mai na siti ni vitiri, mai na korovo,
e vuniavu e na loma ni tembara na sana o rewa. Au da buta tiko na ngone ngo, mai na siti ni vitiri, endo na tukutuku a taure na madongo, ua talenga endo na ngone nga, mai na siti ni vitiri, a peni sara kanadi, e mani wasa bui tiko mai via, una i tukutuku ni dua na nongo i tokani, re nonda i tokani kede. Sa re kadivi na nona mbula, na maroroi e na singa ni mataka. Turanga dauni budu, dauni sere vina kasara. En nonda vanua, mai na korobo. E aliu takatu na mata sere ni na korobo na mata sere ni lotu. Mai vuni abu e nandua na ngauna. Na e adanau e peli ratuba. Sabaga dengo e peli ratuba. Na maroroi e na singa ni mataka. Da bonu ni vinakatiko ni na sombu na baga dengo e na mata bubale. Na buku ni olo ni rarawa sa uku nongo mai na e kaniwai e na siti ni vitiri na pono na puniabu membaleti e peli ratuba anda bagarita kana nonda lolosi ke na nonda loloma ke na nonda baga nui vinaka e na taga lebu sangara bibiti o tikina e na bunga sara na sere sa baga ngata kitiko e na bebali lotu e na ngaunango e ambulia o e peli ratuba sama imbiuti kenda e na madongo me maroroi e na singa ni mataka. Bula vinanga na tuirara lebu ni tambatakataka o na bosai. Vinanga boa lebu na ndua bata tiko mai. Rei a tiko na onga ni dua talenga na onga go e ngone talenga ni na korowou. O e pironi. E sana rei te au tau ia butaka tiko na nona matabu vale vou. E na singa buka ruai. E na madho talenga go e na nonda ngau nei viti. Ada baga nui nebe naka na baga rau ke era sato sa tiko ane, baga nui nebe naka talanga i na wase namba 5 na tambatakataka na bosai na bali lotu na bosai be roto na matai lawa nei tuile bukana reindo ba tiko mai na singa lebu ni kua sota na kabi bata ke na be kai so na numi me kauia ni kina ke moni na okanda ni sama tiko mai bina ga bole busar umaruta kana no na lebu ni tukutuku e mai na non moni boga nui bina ka tiko mai boga bina ka talenga ya ni be ke moni na no moni ndo bota tiko mai lebu ni tala no lele ka o turara na singa na no un rendre lubu ia wana mata tiko en radio umbulan do bata ma San Francisco i kauti kenda bata mai ke nei wasini nga unang gona nonda bata ni oti nei tukutuku na nonda vanua na besa ibura na ndua na kaloko and na ga ngole ba ni na nonda to ngauna na songo lotu ni New Methodist and na be mama nindu sana da batalenga kin na nei rau ngauna na singa lebu ndai and nonda bata ngo and singa lebu ni ko bona ni bina katikuan kina boga bina binak and tabin tangarabotiko and be bonua and the samaditiko kina kairam bekar sasuka na dakadaka son bekar singele kitikabu na boga nui bina katikuani and anonda bata and radio umbula dua bata.
ke irana minister ni matanitu ka wakakina be irana lewe ni mboselawa buke ni prime minister bata ke irana lewe ni mboselawa sa tumbu da ngona ken risau a boga bubi tala no sar boga lebu na lo mani duana ngau na balabutok e bidana madawa na tumbu da ngoni ken risau baleta ni bakai boga sauri da ken ambasi kamai na nonda sama i boga turanga bakata kira na lewe ni mboselawa na lewe ni palimendi me sa tumbu mandana ken risau na itukutuku kataraba bukan data kitiko maikina ni kasa ni manua ni viti na RFNS timo pua mau mai fulanga na bitana mador sauti embaleti rotonga na kauta tiko ya ni nawanga o koya ka liu takatiko na matayandra na ngauna ya kasakina mai fulanga ke ira na nona ilaolawa sa tu baka pinakasara na wangang go en 2 milioni baka $2 na kene sa umbaleta na yaya bobo baka liba baka mona liba e tiko kina do tani sarana baka tangin ngende ni wangang go to bata kena ka liuma ya na mbaki saoti na sabe nada na ulo matua na kena go timo po mau sige may bia bula rua to nga na non da banua sa kasatalengo may bulanga ka sa taboda tale baka binaka kiwai sa rengolea ni sa tikong baka nanduan nga upono bola kationgea na nga unango ya sama ni bakan durien doa na matabi pangangaya na mataiwalu ka kunekina ni ambaleti rotonga na kaiwanga na kasa ni manua na baka wele baka buna na lenka seni roto baka yang ataka na yaya bobo sa tue wanga me bukeira na non rabito soya ke wasa rato sanga ni baka yang ataka rato na numa merto sa baka yang ataka nga na non rato kila ia saya tu kina na lenga baleta ni ratu sini mani baka yang ataka boga binaka ratu sa boga itaka mai na tuku ni be bangangai ni baleti ratu na buku ni non ratu boga wele taka na soko nan tabeta mai bulanga au na kai tala no taka ni nan tabeta ngo sa soko to boga bida na kena mai bulanga kurambui ni kasakina indua na wanga me bakana manua na puamau di tukina na yaya pere boka liba me bebu ke beira sokotaka satu setiko na bilewai mena tau talemanda indua na lewa ka boleki na indua na lewa sa tau ti membaleti Sayad Kayum na bunilao sa boka dengu ena nona sasanga mengole ki bonua tani sa tukuni ni ibengarabi boka buniwai sanga tiko ibonua tani era ni ngarabi ngaki na ibiti era tiko ngo ibiti na kenandau era ni rangaraba na nona namati tiko boa na numitiko so ande la ola ko na lako kala ko bandu ambalete ibida na kisini bile wa ye wara ki ko tiko ngo ndua na nona mbetaki ni iboroka na ibogarau wa matanitu ne kena tumbu na isau na bulo tune runa ndolu rosanga bulu karua abiso somitaki tiko kina buana prime minister tau retiko kina na itutu baka prime minister baka tawa angai baka ndonu ya metumbu na isau ke Mohammed Sanim o koe na iliu ni beindingindingi na supervisor of elections na ngauna sama ni tumbu na kena isau o ya esenga ni kena iwarau tu na kena iwarau membaleta na tumbu ni isau ke na kena sasangata ke so na be isau ena nonra bingarabi na baka ilis ke baka matanitu ena buku ni tikina ya sa boroka kina na lao ni daga baka matanitu ka sa kau kina na belewai ya senanga ilako kibuno tani se senga entananga irongo da teletiko baka malua na kena tukutuku kibuno tani sana baka tobolingo na be kandi na ndarongo da tiko membaleta na presidente mai Merikeo Joe Biden ke na ituwaki ni nonambula nandua na bebosaki ka rau apagator ke na presidente sa apagadengo Donald J. Trump rau bebosaki kina bugarita ki mai ni isengani talita ki ndua na bugarita ki da sa kunekina sa malumalumu sa ngongo
sa ngui leva ka sana sanga bega ningani ti kwesar me tomana ti ko na nona bingara be na tutu baka president de bina katatali ti ko metu ena bindingi ena bulo November ia raka sona wekana ka leweni songo baka politiki na Democrat sabi na kam sa baka dengu mandanga ia na gai baka to bole manda menda reida na be kandi na imbaliti ko nin liutakatiko na mbose ni North Atlantic Treaty Organization ka sarayado tiko ni kinango ki Washington DC na leo ni matambosengo o era tiko ma Europe ki na via sai burbura era leo ni songo na NATO sa embaki bitu sanga bulu kalima na kena tawiapu me baleta na tiko be sau tutaki na nonda burbura ia ena lai liutaka na iliu mai merke enta na gai reida manda nandina ni beika tuku ni tiko baleti koe ta sasaraba o titiko ia ena gai madala boka binaka ngo me le liutaka manda na matambo sengo sena rawa kina boka binaka na no na ilesi se senga na singa tolu na bose ana boka doritiko ena korturanga ke merke mai Washington DC en duana dangilamba ya liutiko mai Texas kaina kini bakadada bakali usara lewi daramate sini tukuni maina kini wili ia Hurricane Beryl lambati Texas namdabo na bebu ni kaule lebu na bevale tadabu na anduru ni liba kena taleboni ngau ni salar lewi daramate sangani tukuni ngama ina kini wili e bora ita kitalenga ni 2 milioni na lewe ni bonua mai Texas na ngau sa sanga tu na kauko boga liba era bondon roya ni kina non tiko na buku ni boga tata ya da rida manda na be kana ga ya muri bunga na bonua sa boga lenga isarkina na kauko boga liba sanga walenga na non rabe vale e bakata lenga kina na be bonua ni lagak ka sa tu boga ndua kina ngona be ngarabi na bunga sarana bonua o kakina na tiko ni bengarabi ni tambaka ni raki mai Houston mai Texas ka rasa laka tiko na linga ni bengarabi ni matani tu me rasanga me wale sui tale mai na bengarabi kena kauko boga liba na be bono eso era tiko kina na tuku ni raki endo na boga roni dangi kaukoa soli tiko eningo me baleta na barabi mai singa toka na abu asuwa tai lebu ni singa kena be barabi la kiado kina ya tulau ke lo mai viti au kandabu ya sawa raki kena sano tai lebu o rewa kena be barabi mai na toka lau deba ni be anu lebu tabe uni au kena anu lalai di kombieva ta kena ngele lebu na toka lau ke madwata na deba ke imbua ke na sano da kaunrope. Na bulan ni lang ela kia da basarati ko na 5.5 na knots ka na tatambayani ke na 1.5 knots na so na ngauna. Na bebu no tale so kauko garuta tiko ngakina na dangi ya sa soliti ko ngani na iboro ni dangi kaukoa ke na ngauni sala ni beito so ki mbarabi wasa bugarite ki mai ni bora la ki bora sar na wasa kaya sanga baga ni rakibinaka ni non dabito sweki na barabi anda tiko kina se te dengo mandana sa salu dengo na siwa dengo na biulawa kena non tiko barabi medoba ni sama lumu tale nan raki ngori ke melinda turanga kena marama na itukutuku ni raki na itukutuku na non dabanua kena be sai burubura kinangito chaba rauti kongo na timi ni Fiji Water Flying Fijians mai San Diego mai merke na madha o katumai mi raun lai sotani kena New Zealand All Blacks ko kana balata ki vanua manda ke Engilandi na Singapore roa ingo mai Eden Park mai Auckland mengai madalandi na kina na time nganga be rawa sanduo tina balata ke bonua na madho sao tinganga ni Selandi na kai tini kaono kei tini kalema ai kurni tukutuku na nonda bonua na be sai burabura kina raki na tukutuku ningito estanga irungo di o tinga ya ningo na radio bulan dua bata na nonda bata ki City Veni Raturala. Nongo
nongui tala noa me maura me maletana no me korona moni Koravina kakatotoka wakawach Senika uaratei wawaki Koravina kanikoto emunga Pabolitana senika uebunga Vei matangali rosi dau kinambu Kenai divini dila tua bunga Rara ningito embalabu karara Toto esana na valeniara Valenei turangan il bisa esana Turangan il bisa nindia ngal bisala Islay na soba ng mga una saya Nananamu ngaranramu kagada Era salesi tuang koki beyasa Soki dolo kaso erantaloasa Islay na soba natawa ulaga Enanomu susungia upakawinaka Mai nanambukito ulikei nanambukana Kayu tona tua nobu takabaka Sonanga una ni undau yang nasibi Tumburi au koto naliliwa Au ngai rongoga na vamo ni beauty Vole ka meu mese au visa Jini sakamanda na nongu italanu Tuambale na nei koila loma Sulu taba ka kote lolo Ni mode sa mode leire soma Leire soma nogu rosi Ang dibi katuen na ngay muagi Niuti kawalikina seututani Kay baka emimira tua rosi JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back and do nungu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah kumana cek. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So tentang liwar kata tunda wala. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiku na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate.
Kambani dua ngā kana soma mena claim and alum ni rosa ngavulu kavana ua ke ada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu walu dua tolu tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Hoia na wasa e walu dua tolu tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tō na senga tiku ni nreiva se senga ni waka motoka kandau drendre na te tō beto seaki. Erto sa tō wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto wakarotaka katalada mai na nong ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwa ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewak suburi ani na nomu yaya. Mai na nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Io vena ko levu na serembaleti suva, nongu suva. Io we kenda na sa wanu inu vena katikoeni. Ta wanu inu vena katikoeni we irana we kanda iran dua bata tiko mai. Wala katikoeni tapa na nonda ngauna nesinga levu ni kua na tapa ene na vi mama ni dua nonda ngauna viti. Me rawa ni da sema sareni. Kina songo lotu na New Methodist me kauti kenda kina ruana kaloko. Bukan bula tiko ya ni we kemuni na we kanda
mai Griffith, mai Australia. Wanu ina vinaka tiku eni vene talatala moape, singa ni sudu vinaka. Vinaka volevu na dua bata tiku mai, kira na nomu ni lawa. Labeti mbale suva, vinaka volevu. Ke na dua na marama, bakarorongo tiku mai na noa, sa bakarorongo tale tiku na singa levu ni kua Torika, mbula vinaka Torika tinai, mai na Cook Islands, na yatu kuka, na singa levu enda indai na nonda wanu e viti. Torika tuku na manda mai, tō wata tiku na nonda ngau na viti, ke ina kena mai na yatu kuka, ngai tuku manda mai. Wakanu ina vinaka tiku e niwi ke muni, ke go na turanga dauni vudu levu e na depani dangi, nga sinivu li ilia sambara vilala tau, bula vinaka tau, vinaka boka levu. Sarang oda tiko na levu ni ser samba di boka mbulia toka na ngau nango me kima mi boka maru tai kina na leo ni panua. Kalau ngata tiko na vengara vinga sinivuli, ilia sambara vilala mai na tambua melo toka ke indiva, boka rorongo tiko mai nauru. Vinaka boka levu na nomuni vese mati tiko mai, vinaka boka levu na nondan dua bata tiko na singa levu ni koa. Na iwasi ni ngau nango se labo ubo toka nga. Ia nda boka vinaka ni rawan ninda vese matikina. Ka rawan ninda vese oliva kasama. So na itala no alele kanda mai warongo za toka. Veira na kanda eran dua bata mai Australia mai New Zealandi. Tasarongo zango mai na atu kuka. Bakakina mai Nauru. Na nonda wanu e viti. Bakakina ve kemuni mai San Francisco e na ngau nango. Sa rei wara ki tiko nai wasini ngau nau ninda warorongo kina kanta sana dua bata ni kina na be mama nindua na singa levu enda indai na isongo lotu na New Methodist kina kena ngasi levu na itala tu bula ono wanu ni venaka tiko anyway kemuni na turanga itala kemuni na itala na no davanua ibiti ni bula venaka tala mbui sena ravoka na tambadaka na bosai. Boka vinaka tiko na tuira ralevu ni bula vinaka. Wanu ina vinaka tiko na baka yato songo na muani madongo. Buana dorobongori. Tamai va. Anta baka ina vinaka tale tiko na ngata kede ngani vengara vienta semati tiko kina na singale venda indai. Sa boka vinaka tiko ni kina. Ni sema tale tiko nga mai na vipale ni bula ke muni na vengaravi. Ke muni na taka na itiko ni sarvanu e so. Rongo di tiko na boka vinaka kina boka nuino mai mata manoa na singa levu enda indai. Ia kiro sana dapa ke talei na singa levu ni kua. Boka nuino tiko na bubale ne rupeni ke asinate mata kimbau. Nduan na panu ango na TV road mbeka usini kila nango ni sala. Nduan na panu ikino engo rongo tiko mai kina na bewatini. Penisarakanadi. Vinaka boka levu sana sini azaroa ni na koro ni mataka. Na bukuni o soso sa boka nui ni vinaka tiko nga na songo baleti e peli. Na boka sukangele kana boka elduri na singa ni mataka. Duindi na bono nda tiko mai kina duindi na itabi tangaraba. Sa boka nui tiko ni nanonda bata na kalungata. Na boka ni singa ni koa ke na singa ni mataka. Ya zoba na ngau ya ni Samoa. Meu mulana
Reva na baka denu, mai lo malagi. Waka denu senga ni solia rawa, ko bura-bura. Jisumo ni mai tokena, nongu bei ka kedena. Meumulana, meumulana. Senga ni solia rawa ko bura-bura. Jisumo ni mai tokena, nongu bei ka kedena. Meumulana, meumulana. Meumulana, meumulana. Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Mulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. After we did those trolley back in Pakistan, but for here, that one trolley on its own was 400 something, you know, and for the cost of the two Airbnb was still lesser than the cost of one Airbnb items that we were offering that we did. So there was quite a saving, a real saving on our part. And yeah, those are the little things and the little tips that you can find out, that you can do. They can help you plan your family. And some of you do your travel that comes with your work. You know, you travel because of your work. And just check which travel, makes you stay longer in that country. So you can extend a bit and take your family with you. And I know I spoke a little bit on the airline stuff, working for the airline, when you fly or when you go into deep travel, things are provided, accommodation are provided, like it's being paid for. So try and take your family with you because you expose them to this experience and then they can do that. For me, that is my excitement, just to see somebody who haven't done, and to see that added knowledge or added info into their life, that they know something that they never know before. That excitement I find. And it's really, quite interesting too, because we assume that everybody's on the same, but when you actually have those experiences with certain people or where you are, then it really makes you appreciate your exposure and also really pushes you to share the little you have to benefit others around you. And Ani do tan ka mani se barwe wa mo pero wa mo tu no le Hamilton ya mo wa Waikato na tini na chief ko sa na mga area mo ay tan chukila ni ko wa mo tu ni kemi pero kita mo ta tu na tia sa na non dalla ko dura kami bingo ke maka isa na revolution di na ilapo ke wa sini na daro ni tu ni dona kama na plenta kama plenta na bila lako so kalau mana mai suwa sa weekend na tuna be korkor na dona mai tauni ke mana na sini plenta ka iba tuna ke sini plenta na kawana mulia guna reda na bango usa muli be ngono ko bia kule kita na ka ndo mo mulia sa wotsta tu na no pa se na ila mo ka tamai kuma sa kami bi na no mutu ka na na no mula ko dona banua se na no basic ko na no ko na rutina bila tu na ka no tore tu ani do mandanga to ma ko ko mo piu na no biti bra kamo
no mo passport be tiko na mo to tiko kina Yeah. tu ngana mo no to tiko kina no passport bala no kene da travel kina iko kila no tiko kina be no mo tele mo ko so na kai do bile da mo gale era mo kina do ba kina era mo to kama na so na mo sa do no mo to ka do na tal tal ka sa ba di na vida na ma ko sa che ero le bolli latte mai trofi na ora che so so kina na latte me che ero distribuita che na le cochina latte che non mo qua non ha mobile tu na taxi era taxi ka che di no qua che oggi half an hour sai so qua ok taro ka ba ba na tu la sa ok bule na taxi go ok taro ok di na taxi ok e non dove taro na taxi na robe mo na campo e dove avevo una che non travel kina e in the travel overseas e da turmanua voi totalità na level di risk che bale na no mungangaroni no mumpek la lai o si pek la lai na talboni sono quello che non dole indabi kina come no buka e tu sono na tan there are pocket behind the seat era un mule da kina ma kina na security areas uno con bitke kina na kake di tu na muta e con biuta na dure na missing e sono mo ne avesse na dua che magari bimbi na kaira era più che non bag na non telefoni se na non passport tu brinda iPad me come in tuba e sono kaira dopo le da tu e la nuova ni che ero vostro travel e rambo io tipo na volvo che ero schedule o che la bevo che weekend for us that we are traveling overseas sometimes for the program that we go to Australia or come to New Zealand or go even British side. When you are first travelers, most of the time that we miss out on little things and can be very costly. Yeah. So na mo nangangaroni ke mga kotibe babalani weekenda uno che dovevo che mi dava ciuno non per bico so na mo ndo più mo toka eroni vorrei motocar che tu sai su troppo levo e sono cavare uno di America sono andato tant'altra gente tanto mai erdo mai che la che non passport vuole sono che vivo che weekend e non da travel tipo travel like e veramente con un listing che volevo che ho fatto anche un telefono non chiede un turchina non chiede una china e dobbiamo but io non che la si riclami dove richiede excitement sono che tu busy e dopo uno che dove va messo qua e ma scusa dall'acqua e sono che sa duringa e tutti come piccola che non racchi di son che non racchi di mondo che non racchi di sasa sono che dopo che è sono qua e dopo Margherita tutta la campagna non da l'acqua di buoni sono da un politico e da si vede da expiry date da quello mai i papà che tutto il sangue usavo i minuti o che la casa mi visavo si tutta la cavo me o la casa sanno che sanno se ne va sono na tips di travel na vinaka weekend da hospital motaka ko che roti come tu che na vital no e na motaka di si qua we will get to weekend for those of you that we are watching this program Family Table Talk. And as you travel together as families, Radin was sharing the Airbnb, going to a supermarket and buy a lot of things that they are very cheap, rather than going and eat out or go to fast food. I mean, you do your meal plan, eh? Yeah. Do your meal plan and identify. So what we have done, like if it's for breakfast, if it's bread, butter, Vegemite, or if it's going to be a full breakfast of egg and bacon with sausage, all those things. So you have to write out your menu, and then you go out and itemize the list, and that's what you buy. Because you're buying the list to the menu. Don't go and buy without the menu, because when you buy without the menu, then you assume that you need that, you need that, you need that. So your assumptions can be very costly. So it's good to plan out your meals. And not only during travel, even at home. We do this at home. I mean, I do this at home. Even for home, you don't really necessarily need to travel to be able to do this kind of planning. And this is small planning that helps you save your finances
This a small planning that help you save a few dollars from your grocery list that can go towards your travel saving or can go towards any other thing that you would like to achieve. So even at home, write out your meal plan for the week or for the month. So like at home, what we do a roster for the week for the whole people. Children, they live in our house except the adults. And they are asked to do all that. So apart from that, in the roster for duties at home, then we have the roster for devotion. As and when we have our devotion, who's going to be the one who's going to be leading, making sure that everybody's going to be seated and be the person responsible on what transpire through their devotion. Because it's family table talk, I would like to share the minute details when it comes to family, because sometimes we take for granted that it's easy to do or everybody's doing it. But if you haven't done it, then at least it's food for thought for you that you can take it on and implement it in your family. So we have those type of rosters, the duty roster, the devotion roster, and also the meal plan. The meal plan we work together with my daughter-in-law. So in a week, she will be sending me, the menu, recommended menu that she does for the whole week. And when she sent me for the whole week, and then if I say, okay, this is good to go, or you switch this, there's too much oily food there, can you put in the boiled food? And then looking at the weather, if it's rainy season back in Fiji, then we'll increase more soupy food. Then, it can be soup chicken, it can be belly, boiled with lamb neck, it can be any other thing that as long as it's watery and more soup. And that's how I work with her. So through that menu, once finalized, and she'll take that meal plan for the whole week, and then she will send me back, the need list. So she will go through the pantry, go through the kitchen, check her crops and everything that we have, and then she'll get back and say, all these things are there. I will just need these few items for this menu. And when we work together that way, like it really, really decreases. It makes a big impact on my finances because I'm working and sometimes I'm very busy. I don't even have the time to check all the pantry cupboards. I didn't even have, that time to go out and really check what the portions of meat that I still have in my freezer. So as and when I want food to be cooked, I'm working like without checking sometimes. So having her on board, which I'm really, really grateful, thank you, Nate, for doing that for me. And she comes up with all these things. And on top of that, what we do catering as well for my TV, or the company that we work in. We prepare their meals we prepare their lunch for the 3 days. And that's when my daughter comes in, and she does her own menu, she does her own buying of her own ingredients, that she does that. Then we have 2 weeks in a whole month that we do cooking for our mission team. We have our foreign divisions that send funds in, and we, through my daughter-in-law again, Nate, which I send her the funds, and she coordinates this for me. So whatever that we're having as a family for that week, we increase the volume or whatever that we're cooking to also cater for our mission people. And whether we are at home or whether we are in Fiji or whether we're out of the country, that cooking goes on regardless. So we'll find people to come and help us with it. We'll prepare everything or we'll get everything done just to do that. So that's, I want to share that if you don't have a meal plan for the week and you're just cooking, kaya basta ganito na nakangay, tipo na kanga available sa ito lang na fridge. Say, di ko to kanaka, dali muli namin ito na to, evato yan na sequence, di kayo na nakaba na may singa, kiba kayo kontabe, kiba ka madali ko na kabawag yan ito na matawa. Try and note down, yes, keep all the receipts of everything that you have done by working this way. And note down, basta sila na masina, sila na pateta, wala nga meron na pateta, meron na kg, doon nga na kg pateta, wala nga ni ko, tapos may matako, wala nga meron na kg, may buli-buli pa kalala, na rice, na suka. Nakakili ko ulit, wala may ito, someone na recipe just note down the money that you use for the day. And then, try and plan, like I'm telling you today. Try and plan. You plan not for the whole week. If it's
hard for you to plan for 2 weeks, so for the month, try 1 week. And depending on how you get paid, whether it's weekly, fortnightly, or monthly. So after you write that down and you buy in bulk, if you have to be eating rice 2 times in that week, then you'll have to buy that rice that fits, buy in bulk, buy a 5 kg, or if you can afford it, buy a 10 kg. So what I do at home, I buy big containers. These big containers for those of us who live in Fiji, and in Suva you can find them at New World, or even to some of the Chinese shops. In Suva, we have this nice Chinese shop that have a lot of little good household items. It's called Dexin, Dexin. And the one that we go to is at Garden City in Suva. You can get all these cheaper versions that when you bring home, you just label them. I know I mentioned this, I've talked this before, but I want to bring it again today. And you label them and you keep them in your pantry. So if you buy a 10 kg rice or flour or 5 kg, you put them into this container. Just pour them in the container, seal them up properly, label it, and then you work from there. So with that 5 kg rice, it's amazing. When you buy a 5 kg and you get out with 2 meals maybe with rice for that week, then will always be still left over. But if you buy little bits of 2 kg and 2 kg, the leftover here is very little. The tendency of just throwing it to the pot to be all cooked, or just sitting idle on the shelf, and then you buy another one. You forget about this one, so it's quite costly. You go boli balalai. You go back to kile lebu. You go boli balebu. Lebu dia kada kene rongo ni 10 kg, 5 kg. Go da kene la. You go vinda and go vinda kada kene na motor na expense na bimat rawa. Koi ko boli tipo nga ina bisinga. Ngayon tipo nga na balsa. Siya na store ay boleka na muna dati ko kina. Those shops or canteens that are closer to where you stay, sometimes, or most times, they are more expensive compared to if you go to the supermarket. So those are tips of saving money. Sometimes I kind of go, okay, I'm waiting for me to get this payout, or I'm waiting for me to get my refund, my tax refund, or I'm waiting. Like, we look forward to these big things that will, like to you, this is my take. I'm going to, save money from there, or this is a big money that's going to come my way. But that comes only once in a while, and maybe once in a whole year. But when you do something about your, your life habits and your shopping habits and your management of your funds every week, this brings a much more, substantial amount of saving compared to the one-off that you can just receive that you're so reliable on. And as you say, like what I said, if you have allocated maybe $100 or $200 a week for your shopping, use the same, put it in a separate account or in a separate, money box, and work within that. So whatever money that you put there, that's the money that you're going to be using for catering. I do that with my daughter-in-law because we do catering. So she has a small till, and when I send her funds, or I'll get her account and I said, okay, I'm transferring this. The money that has been sent to cater for the mission, I'm transferring to your account, for you to work with. And once she does that, she keeps, if I give her cash or money that is left from that week, she keeps it in this till. So when we go on to the next one, she will be telling me the breakdown. This is what you have sent, got all this, and this is the balance, and it's in the till. So, that money becomes the base for the next spend. Now, it's the way you manage, the way you handle. Already can deliver nila with the galingan. Kapag ko mag-open sa ulilay. Okay, doon nga nagkaroon ulit kayo sa amin doon na mata. Doon nila believe. Di ko manage ka kapag nakataman nila believe. Esa naging daw ara kami doon na kayo sa ulit. So ulit, yung kung kaya nila believe. But as you go and get promoted or you push yourself to study so you can get better pay, if you cannot manage well the little money that you're being, paid now, like $100 or $200 that you're getting out of your pay, you cannot manage that big money. Even when you get the big money, most of us, near chief with the management so take that, it's food for thought for you today. You may be living overseas, you may be living outside Fiji. The same thing, applies. Don't come abroad. The things are very cheap. They are very cheap. The tendency to overbuy or buy things that they don't use, it's there.
because it's very attractive. I mean, you go past the shelf and then you're just tempted to buy it. Management is when you see what you need and what you have. See? That's how to manage what you have to meet what you need. And if we don't manage well, or if we want to live a life that is over what we have, that's where the problem comes in. So, how to manage, you must see what you have. More than that, you go. Which are very like how Monday, but the bigarity can get to you. But the Corinthian, Orongo was in Mete, when the Calconi bullet to the Burimuri, but I know to Yar to bullet to Baya, or to Yar to bullet to Baya, but the Buna and the Latina. But it's the Toto and a kite to Nana. A good management is when you use what you have in accordance to what you need. You don't know what we have, and we live according to what we want. We just have to walk humbly and accept the fact of what we have, and we work from there. And we believe when we are faithful with the little things, then we can be faithful when we are getting promoted or getting more on what we have, and then we can little bit to do more on what we need. So that's where management comes in. And I like because I travel a lot with her and also go to the shop with her. I'm just amazed of the management of the little things that we have or what we have to make what we need. And I tell you, it's achievable. It's achievable. It can be done. And sometimes when we look at people travel and people they have things, it's not because of what they have, what they achieve. It's their management. Kaya ba na nakakita may mga na mga na kamo kaya na money. Sila wala tayo mga buko mga alam mo kung nakali elektriko kaya tubunga. Well, ito na biwa ka nikita, kita sila mga matautak. Ningaw na kita mamaroy kina, na mamanggi dahil mo tuwa si mamanggi. Masakar na mamanggi. Mamanggi. Menda mamaroy yang mo tuwa. Kita na rin, nakalili tibikan na makahintubo. Hintubo nga, gaya sewa nga, makahintubo rende na kinala. Siya, makahintubo na kami makurubui tagi tiro pa yan. E non da do mamaroi, non da alma tua, e tu guarda non da magari taki ka me cookie na mga samsam. Hindi kila kita autolitite, separately goli, or even if we are overseas and we have a lot of money because of our pay, or even in Fiji, holding a good job. But if you don't manage well, after years of your work, after years of your achievement, what you have does not tally with what you have. But our experience na may lewo kilala kami, we kali yung talaga kiman mingle ba. But makaya so naman ito bigala tinaka lewo the token kina kaya na may roka. Pero bigala ito balta na makaya lele ito na ni mamaroy kina matua. And kakimula ni inong tiko and pura-pura nga bicara natural. Ele una bicara itu ke, bukan do bitu bicara tapi do low rate mata na lewu. Bukan do low rate mata na lewu. Gona kaya na bukan sul pulu kina. We give everything on what the people see in public. But we must always focus on our family in our private life and what we do privately in the secret place and maro itu pembuli and donanona. And the beauty one ready na tabaka. Balik na bulit marui kina mo. Biyo na mo to ito na kaya pa kalu. Ito binakata siya, di ko mo to. Managing well. Ero ni so sini karu kalu. Yang balik na ra mo to kina no na. Garam na kalita. Na bakit ito na kaya baska. Yan to kinabubo. We cannot be that affected. We've lived with the Indo-Fijians. Kita matagal makikita. Kita matagal makikita. Kaya balita nononda bula, ito kay kakilin na wasi. It's like
whatever you have is for everyone. It's supposed to be for everyone. And if you don't give it or if you don't share it, then you become it's like okay, can I sebenarnya menandai cukup baik, selama masih tetap demikian. And yung ko, resenta ka din karama na kalo and karama. Yan nandun ang kawari na nomor 2. They very wise, the management of their life from a very early age. I mean, I've always had friends, individual friends from school, high school, and to see, and then even at work, I've always had them as friends, and I love that. Belat na kaya sa panay lo ng bula batikira. Belat yung ulit na navarro ni non rambula. They can be your friends, but when you go and buy your meal, if I take Fijians with us, and then only gonna feel okay, my dalam kita kenalan, tulen kita, macam tu sah. Bikin when you go for their lunch. And don't go in friends with me, which for me it's a very good learning, very good exposure. And then I learned that. So when I go with them, or when from school to workplace, semi-curly, volleyball. Se me da bucchiere, me da what do you want? I said, it's okay, just get it on, just get it on. And I said, sure. I said, I'm good. So, and then, okay. You go and buy your meal, if I take, Fijians with us, and then only gonna feel, okay, my, dalam kita kenalan, tulen kita, macam tu sah. Bikin when you go for their lunch. And don't go in friends with me, which for me it's a very good learning, very good exposure. And then I learned that. So when I go with them, or when from school to workplace, semi-curly, volleyball. Se me da bucchiere, me da what do you want? I said, it's okay, just get it on, just get it on. And I said, sure. I said, I'm good. So, and then, okay, you offer, that's it. And then also, like, if they're going into, to buy, like, and for me, it was good learning. But still, on the top. I'm really glad that around of you, it just like house ni bulameba. I was saying susu maka lele se susu pa ito okay. Around go fitin na mulaya, palaten bulondondu. And I know, I asked them about how they do this saving. So with the way that I was brought up, I would say was good, but being exposed to these people and asking them questions and learning from them, I learn more. And I learned more that it's amazing that when you assumed, that they are, and then, okay, you offer, that's it. And then also, like, if they're going into, to buy, like, and for me, it was good learning. But still, on the top. I'm really glad that around of you, it just like house ni bulameba. I was saying susu maka lele se susu pa ito okay. Around go fitin na mulaya, palaten bulondondu. And I know, I asked them about how they do this saving. So with the way that I was brought up, I would say was good, but being exposed to these people and asking them questions and learning from them, I learned more. And I learned more that it's amazing that when you assumed, that they are, but it's just the way that they handle their little finances that come by. And this is one good example. We have the company that I was speaking for before, based at the airport, it's an airline. And when we go for meetings, from the hangar to the airport, and they have the airport car park fees. So you're taking a company car,
and the company has got a card for the fuel or whatever that comes with it, but it doesn't have anything to do with the cup of fees. So if you go there and have your meeting for 2 to 3 hours, that's it. You come, you pay. And for me, like if I come up pay, that's it. Come give back the key to to whoever's handling or give it back to the PA of that GM's car. And that's it. Because I know I took it up for the meeting and I used it for the meeting and it was my meeting, then I paid for the fees. And one time, because that was normal for me, one time I was actually standing there with this personal assistant and just standing, I was standing at behind her at her counter. Then I saw this, senior manager came in. We claim whatever you use in the company. For that time, we use petty cash. I think some companies are still using it. It's petty cash voucher, and then you have to attach the proof of your spend. So I was sitting there when I saw this. She came in. She just gave this petty cash voucher, and she said, "Jessica, I need that money. I need that money today, if you can." So I look at and I said, "Oh, okay." Look at Jessica, I have to quickly do this. And I look at her and said, Jessica, sorry to be, it's none of my business. Is there what I'm looking at? What you looking at? And she said, what are you looking at? I said, it's voucher. Yeah? This voucher of $1.96. What is it? Is it for the parking fees? At the airport. At the airport. Okay. Like all the parking that you go and take it for the meeting, you can claim that. Because you didn't go there for your own leisure. You didn't go there for you to just meet up your friends. You went there for meeting that is pertaining to the company that you work for. And you can get there. I said, I've been going to that meeting, to that airport and taking the company car parking there for the last 2 years. I've never claimed anything. Like, it's mind-boggling. I'm looking at this, my payment voucher, it's $1.96. And so I came and I followed this manager and I said, sorry, I know it's none of my business, but I want to ask you, do you feel a payment voucher for $1.96? She'll be watching me today and she will know this day. And she came to me and said, yeah, so? And I said, it's only $1.96. And she looked at me and she said, Rachel, every dollar adds up to $10 and every $10 adds up to $100 and every $100 adds up to $1,000. If you cannot look after the $1 and claim and take ownership of that $1, how can you make your $10 and how can you make your $100? That got to me. Because she turned around, like for me, I was trying to indirectly tell her, wait, go take back your payment voucher, take it out, your petty cash voucher. Because it's like $1.96. But the response that she gave me, dawned on me that I was losing out because it's just us, PGN. All sorrow the Kulilaga set. Set. But then you want to look at the way I get you can do it. Let me talk about this one. I can be Mrs. Patel. So I can be now. Mrs. Patel. Let me go now. The ones that's not going to come out. I'll start. Na nonda wata wata ki City Veni Raturala and a radio mbulan dua wata, San Francisco. Me kochi kianda wata bai.